Okay, irugik nga ro din mga kasin, ibasa ko dati napadayawan nga surat nga gapukin ni ah, Elvira, iti Ilocos Norte, ana paulwan. Perfect boyfriend. Sagudahin nga ro ti surat ni Elvira. Dear Kasin. Sakbay man ngay nakiburay ti pakasarita kasin yung may papan iti gasat ko kini ayat. Kablawang ka man iti naragsak nga aldaw mo agraman iti sibubo kila pamilyam di Tanemars Studio. Kasta pa kablaawak iti naragsak a panagbibuya dagiti padak nga viewers. Ket kalpasan ngayon ka may basa dati surat ko kasin yung agkidawak man iti balakad. Ngamin iti agdama agdua-dua akon nga mangikalay sa kini Diego nga boyfriend ko. No apay ken kasano nga agdua-dua akmeten nga makikalay sa ken kuana kalpasan nga inaklon ko ti ijay-jaya na akasar. Kastoy man nga inak isalaysay kasinyong. Anya ti orasen, Elvira, anak ko. Ada ka pala dito'y paraangan. Anya ka ditir aramidom dito'y. Kuanang, agpapaangin ak lang nanang. Agpapaangin ko nam. Unang, presko nga ti angin dito'y paraangan. Ngam ijay kwarto ket ay na. Sana ko nga. Kaya adamot ti electric pan ijay silad mo anak ko. Sa balilaang dito'y paraangan nanang. Maturog kay latan, syakto latan ti mangilak ti ridaw. Ang madlaw ko nga, itay pay laang nga isim ka nga isim nga kumitkita iti cellphone mo. Kachat mo ka di manan ti boyfriend mo nga adda jay Manila. Ay na ni nanang. Wen, kachat ko ni Diego. Ket, kumusta mat anak ko? Okay lang mat nanang. Kumusta mat ti relasyon nyo? Ada ka dito'y Ilocos, ada iso na jay Manila. Akit sipod idi nagbalin kayo nga sipod idi agayan ayat kayo kut saan kay sape nga nagkitkita anak ko. Saan pa nga agpaiso nanang? Tawa mo ti gundaway na nga agawid dito'y kastamat kanya. Aw mo ti gundaway ko nga mapan iji Manila ta damat trabaho dito'y. Kat kaano nga rod ti awid na dito'y tapno maam-am mo mimatan. Iso nga rod ti pagsarsaritaan mi nanang. Iso nga rod nga umis-isimak. Tako nanang nga sumagmamano abulan laengan. Agawid to kanon dito'y Ilocos. Sigurado ka din kaday nga nobyo manak ko. Laglagi pa. Kolehyo kay pala idi ko nam nga naudi nga nagkita kayo. When nang, classmate ko idi college kami. Iso nga amok unay ni Diego. Kat, uray no nabayag nga di kayo nagkitan. Naregreg-tirik naman kwa na. When nang takanayon kami mo't nga agsarsarita iti cellphone. Kanayon kami mo't nga. Kanayon kami mo't lata nga updated iti tunggal maysa. Kinagpaiswanan na nanang. Halos isulaengin ti kasarsaritak iti cellphone ko. Manipod agriing aktibigat. Aging ka nga, maturog ka iti rabi eh. Kahit, talaga ka di nga. Talaga ka di nga ison, kahit mong agbalin nga katakunay-nay. Nang narigat ti agsapol iti kaskenkwanan, kadagito nga panawen, ay na, kaaduan nga gar-aram kanya, pasig nga dabisyo na. Idinto nga ni Diego nanang. Awan na polos ti bisyo na.
saan nga aginom, saan nga agsigarilyo, saan nga agsugsugal. Ken timay sapi nga nangayatak ken kwa nanang, saan ka nga rumrumwar? Anya nga saan nga rumrumwar? Ket nga mapan nga tanga agbar mapan agjamming, mapan aggimik kadwa dagiti kaubraan na. Anya trabaho na nga minan anak ko. Kusinero nanang, kusinero isu na di Manila. Ken ti pangayatak ken kwa nanang, talaga nga trabaho balay laeng ti biag na ijay. Ket agriing iti alas 6 ti bigat, maturog ti alas 9 trabii. Pagkakitaam ti kasta nga lalaki nanang. Digiti tupay lalaki dito nga nagar-arim kanyak. No saan nga mamartek, manigarilyo, manugal, babaero dapay. Ken ay na. Jakla pulos agtalek ka digiti lalaki nga nagar-arim kanyak nanang. Iso nga makunat nga awanin ti sapulek pay kini Diego. Para kanyak, iso ti makuna nga perfect boyfriend nanang. Wala ka sapay kumaatapod no amin da itang ibagbagamanak ko. Sapay tapod no nga perfect da itang nga boyfriend mo. Adda kadimot kasta nga lalaki nga nabatbati pa dito yung lubong, friend. Nga perfect nga kunam nga awan na pulos ti bisyo na. Adda, iso ni Diego nga boyfriend ko, bes. Ay na, bes, jak lang mamati ka data. Siyempre, di mo pa nakikita. Nagkita kami idin. At siyempre, na-classmate kami, di college kami. Kit nabayag maggaya man. Malay mo, ibagbaga na lang nga saan, gaputa di mo makikita. Tapno lang, ma-inlove ka kenkwana. Panagkunak sana kasi ni Diego. Kan halos agsarsarita kami in oras. Manipod agring tibigat, aging nga maturog kami nga dua. Awan matpay ti napuutak nga makiininom isuna wenno rimwar nga napan nakigimik, nakijamming. Kahit mo sawen, uray may isang bisyo, awan kinkwana? Awan. Nga saan na pulos nga rumrumwar, sumursot ka digiti barkada na nga, mapanagigimik, jamming. Saan na pulos? Trabaho balay lang ti biyag na, friend. Nagswerte ka mo no kasta, Elvira. Ti amok katawan ti kasta nga lalaki itan. Ta kaadwan na itan, adabisyo na. Naku namon, friend. Nagka-boyfriend nak iti talon. Pasig nga adabisyo na. Ken pasig nga loko-loko. Agpapadada nga, sana marmarnek ti may isa nga babae. Kat panagritnak, ni Diego nga talagang ti naikarya para kanyak, friend. Sana all. Angin ka anong nga agawid dito Ilocos? Kunana nga, sorpresaan nakto kanulatan. Iti mabiit kano apanawen, agawid ka nun dito Ilocos. Wen hangin ko nga nabayad kay matan. 5 abulan min nga agayan ayat. O, saan na pulos ka nagaw-awid? Itilasod ti 5 abulan? Awan ka no ti gundaway na. Maawatak mo't. Siguro ka talaga nga pursigido nga agtrabaho. Ada siguro your urnungan na. Panagritnak nga rod, friend. Into no agawid dito Ilocos ket kasla agparparik na kanyak nga anya nga ijaya nanton ti panagkalay sami. Ala, talaga? Isut marikriknak. Isut ti ibagbaga ti instinct ko. Ngamin, no agsarsarita kami, kasla kasi ti kaipapanan dagiti ibagbaga na kanyak. Nga ibagbaga naman ti plano nak para kada kami. Iso siguro nga saan nagbisbisyo, saan nga rumurumwar, tapno alalis to nga makaurnong. Tapno makaurnong ti pagkalay sami. Ay,
nagswerte ka mo tin, Elvira. Sana all kat kasking ka, makabirok iti makun ko na a perfect boyfriend. Sapay ko Alan atang. Isagot mo tamad kanya kun urit adandanin mo ti birthday kon. Ay, kat to no birthday mo nga itid ko, iregalok na ito'y kalding ko nga may isa. Ape nga apura sumangpot ngamin ti boyfriend ko tatang. Kat ko laang mat nga nga into na sumangpot kat ipartyan tayo kumay ti kalding. Anya? Nabayag ka nung aminan nga saan nga nakaraman iti karnet kalding. Kaya apay ijay Manila, awang kadit kalding ijay. Kat adamot atatang ang siguro akit. Awan ti gundaway na nga makaraman iti kalding. Ngamin kat saan unay nga rumrumwar isuna. Saan nga mapan makipapaala, makigimgimik. Siyempre, awan siguro time na no gundaway na nga mapan mangan kadigit ti panganan nga agi-serve iti karnet kalding. Mailiw ka nun iti swam, ti kilawan ken kaldereta nga kalding tatang. Ala na tatang. Ay na. Sigurado ka din kadeta nga boyfriend mo anak ko. Wen tatang. Ay na ma'am, mo yun to isuna. Nakasarita yung matang, impakasarita kada kay idi, saan ka di? Wen ang sa bali laang no personal. Sa bali laang agduma laang no, tay tawag lang kanda tay personal nga ma'am mo may kininanang mo. Baka mat no agin sisingpet laang. Gaputa saan mo nga makitkita isuna? Saan tang nasingpet nga talaga ni Diego? Iso nga, ipartyan tayo ito, tatang, tapno makaraman iti kalding, o rita nagadumot ti kalding mo. Kaya't ko iamam mo kada kayong tatang, ngamin kat agparparik na kanyak nga, kasla kayat nan nga agkasar kami. Anya, isaan ka di nga tinaudi nga pa nagkita yung anak ko kahit hindi agbasbasa kay pela iti koleyo. Uwentang. Pingarod nga, makakaskasarin kang kengkwana. Dinto nga, nabayag mo nga di kay nakita. Uwen atang, apo, inem abulan ton nga agayan ayat kami. Inem abulan ton nga halos inoras nga agsarsarita kami ti cellphone. Anya pala ti sapulik tatang. Awan na pulos ti bisyo na. Ijak lang mabati. Saan man tatang? Saan na pulos nga uminom, ag sigarilyo, ag sugal, ag babae. Ngamin inoran oras nga kasarsarita kisuna. Saan ko pa napuutan nga nagbisyo. At dalat ta iti balay dawan na iti trabaho na. At dalat kusina, kenti silid na. Kasilad biyag na tatang, saan nga rumrumwar? Iso nga makunak nga perfect ti boyfriend ko, ta saan nga kas kadagiti daduma dito yung lalaki, when o kaadwan nga lalaki ditoy, nga ay na, bisyo dan sa aminin, abisyo tatang. Siyang paspasagidan naksabot anak ko. Saan mo tatang? Taurin mo na kayo kat na bisyo, amok nga perfect kayo nga asawa ni nanang, kat perfect kayo mat nga tatang kada kami nga agkakabsat. Ti amok kat nakagwap-gwapo kayo pa'y tatang. Da kayon ti kagwapwan nga tatang iti lubong. Ararcho ka nagsabot balasag ko tapno no itid ko na iti kaldeng. Saan tatang? Pud na aming ibagbagak. Alan atang? Sige. At talaga tang? Wen, makapagsaanak nga rudbat king ka. Kit no nakakulkulit ka, Elvira. Tatang nga talaga. Agyaman na ka, tatang. Lab na lab ka talaga, tatang. Ang malawan na, baka ibabawik pa. Saan na, tatang? Basta partsenta ito, deta may sa kalding mo, ito na sumangpet ni Diego. Wen kunak, mate. Talaga ka di nga sumangpeten into no bigat tinobyom, ha, Elvira? Wen nang,
Iso nga excited akla una yun. Kat agkita kami jay ili into no bigat. Kat kaanon to nga rod nga iyam amom kada kami kintatag mo. Mm, pagsaritaan mo into no bigat, nanang, narigat mat no sangsangput na laeng dito eh. Kat ipan ko adagos dito yung balay. Iuray ko pa laeng mat nga isot mangiyawi, mangisangput kanyak iti balay da, tayam amunak mat iti pamilyana. Kasta aya. Ay, iwan Angem no talaga nga pudno ti ibagbagam nga ijaya nanton ti panagkalay sayo. Sisasagana kami muten nga umay da dumanon dagiti agbalin nga abalayan me ken ti agbalin nga manugang me. Agyaman nanang tauray no diyo pay nakitkitat personal tinobyok. Uray no diyo pay unay amamo ni Diego nga kaayan ayat ko. Ket inaklo niyo isunan, akasagbalin nga manugang yo. Sigurado kalakit di anak ko. Kaday nga nobyom, tasang kaibagam nga perfect a boyfriend isuna. Aket amumot siguro ti aramidam, iso nga agtalik kami king kaanak ko. Ket sapay kuma, saan ka nga nagbidot iti pangedeng mo? Tilain kayat may kinitatang mo. Kat agragsak ka anak ko. Panawin mo tentap no agsimpa ka. Laglagi pa, narigreg kan iti kalendaryo. Nanang mo, ti palagip na pilaang mo. Isungar nga excited ak nanang. Ure no, narigrega kon iti kalendaryo. Adda pilaang iti kaske ni Diego nga perfect boyfriend nga simmang bay iti biyag ko. Ket marikriknak nanang nga naragsak kamin to. Nangruna ket perfect isuna. Sa alakas kadigit iti duma nga nabisyo kada nabarkada. Ni Diego ti makitkitak nga ideal nga husband, ideal father to kadigit iti anak mi. Sigurado ak nga ipamaysa na kamin to nga pamilya na no bilang laeng nanang. Ay, talakat sapay kumaanak ko. Tapumudno amin dagita nga ibagbagam. Naragsak ka di matlaeng nga nakapagkita ta matlaengen. Nakaragrag sa kaklaunay, Diego. Ketsi ka. Siya akong ti kararagsakan nga lalaki, Elvira. Apaman nga makita ka. Ad-adamanan nga ay ayating ka. Nang runa itata, makita ka manin iti personal kalpasan ti sumagmamanong nga tawin nga di ka nakitkita. Ketsi ka. Dakkel ti nagbaliwan ti tsuram. Ha? Siguro ka po iti panagtabtrabaho mi di Manila. Wen? Kanayo naklat nga mi nagpupupok. No saan nga di kusina. Dak di silid, manmanuak lang rumwar. Rumwarak mat sagpaminsan. Angem itilaeng ruwar ti maawatak. Sana karom ruwar ti rabi eh. No kasta, talaga nga di ka agbisbisyon. Nabayagan nga saan? Sa nga pulo at awenan nga, sa anak nga nakaraman iti arak. Sa nga pulo at awen maten nga sa anak nga agsigsirilyo. Sa nga pulo at awen maten, nga sa anak nga nakibarbarkada. Sa anak nga makin-inom di tarwar. Sa anak pa nga agsugsugal. Sa nga pulo at awen maten. Naminpinsan nga inikat mo ti bisyong kasta. Wen?
Katsi ka, kumusta mo ti trabaho? Nasayaat mo. Elvira, Jeko, mabalin ka din nga kalpasan ta nga mga dito restaurant. Kat inta iti mesa nga pribado nga lugar. Ha? Kaya't ka nga masolo. Ngayon no, di mo kaya't okay laang. Siyempre, baka no mailang kapilaan nga puta damo nga kita tamanan. Saan? Okay lang. Sa dino ka di nga pribado nga lugar ti kaya't mo apapananta. Basta, dati lugar nga datdatalaan. Tapno makapagsarita ta nga pribado. Kan maaramid ta ti kayat ta. Anya ka di ti kayat mo nga aramidin. Aramidin ta. Diego. Basta. Mapasamak tulatan. Into na data giant. Ang imbita, ibusen ta pelaing dati in order ta amakan. Tapno ada pamigsata madamdama. Uy, anya nga pamigsang ipagbagang. Kasla amok ni tapan panunute mo na, Diego. Apay, awan mo tidakas na, Elvira. Ay ayatin ka unay kat patsik nga ayatin nakmat. Napayagmatan nga gayan ayat ta. Kan saan ka di nga? Saan ka di nga? Sagpaminsan nga pagsarsaritaan ta mo dito idiadag di Manila. Wen ka din. Tamok no agkad-kad kayo tayo. Saan? Sinsintiren ka laeng mo. Ay, maragsakan at launay tayo manugot ka. O sige, manganta nga ruden. Takalpasan na, intan ijay pribado nga lugar, tapno maaramid tati kay kayat ta, Elvira. Oh, api kasla, nagunag ti panagangas mo. Nabang ara naklaeng. Ha? Tiyamo kami no nagawid kan. Anya, api ko mga gawid hak. Kasi syempre, rimuar ka, tay bagam nga tawagam ni nanang mo. Ketuan mat. Tiyamok no pambar mo laeng. Tiyamok no pambar mo laeng saka nagtakas. Saan? Talaga nga tinawagak ni nanang. Saan ka di nga kayat mo agpatpat nagta ditoy? Nga dito'y tanga umyan? Dito'y nag-check-in ang tanga hotel? Wen? Anya ti ko na ni nanang mo? Wen ko na naman? Ay na, bakitak mo ten. Adamot karbi nga ako ngag-desisyon para itibagi. Ngem ko na. Nulakid di agtalekak ka. Okay ken kwanan. Amuna ka di nga nag-check-in ta. Saan ko ngayon baga? Tiya muna siguro akot. Inyawid na kijibalayo. Tainyam amuna kadagiti naganak yung ka ti pamilyam. Ay wun gayam. Kahit kuman nga damagin king ka. Kaano na kadi ngayam amoy ti pamilyam? Adayuda ngamin dito Ilocos. Anya ti kahit mo sawan? Saan ka di nga taga Ilocos kailangan? Ngamin ka dito ka nga nagbasa. Wen, adajay kagayan ti pamilya. Adajay kagayan ti naganak kanya. Ngem sana bale. Iyawid kan to jay. Yam amukan to kadakwada. Kinagpaisuan na. Di da pa amu nga nagawidak. Ha? Di da amu? Saan? Basta.
iyam amukan to lat takatakwada. Kaya't mo siguro nga sorpresain idaan niya. Tiya mo kami ka dito Ilocos laang ti ayan nyo. Saan iti kagayan. Ngayong nagiyanak namin ti kabagyan mi dito Ilocos, bayat ngagbasbasak idit kolehiyo. Saka na pa nagubrat Manila, kalpasan ti kolehiyo. Nakasagana ka din. Ket, aguri ka. Into no bigat. Into nag-check out ta sa dinungar ti papanam. Sikano, sumurutak king kanidya balayo, tayam amuna kon kadagiti dalakkel mo. Awan ka diti asikasum no bigat, awan tin nasisita nga pagnam no bigat. Pagtarusam nga rod, into no bigat. Sika, no, kayat mo nga, agtarusak iti balayo. Ha? Ngamin kat. Kaya't kung kumanga inoran oras kat makaden na ka, Elvira. Dito yan, nag-propose sa matin. Kung naktupay, pundo ti atap ko. Elvira? No umanugot ka, kaya't kung agdin nata nakasagasawa. Dito yun. Kahit mo sawang, propose ka kanya ko nga. Makikalay sa kanya. Kwa. Remote udin ton di kalay sa. Anya? Mabalintang lang tagden na, aglib-in. No kaya't lagi di datatanggan nanang mo. Mabalinak nga tumulong kinitatang mo diyatalon. Bueno, agsabulak ti trabaho dito eh. Bayat ngagdindin nata. Ket no makaurnong tanton, mabalintan ton tegkalaysa, ore isibil laeng. Kasaritak to dagiti dadakkel ko no kayat da. Ngim no saan kang umanugot maawatak. Baka nabigla ka. Mabalinak mo't nga agsapol ti pagabangak dito ili. Saan? Kasaritak to da tatang kinanang ko. Kaysa agab-abang ka, isun tumadlat ti pagtungpalan na, apikid din nga saan ta nga, mabalingag din na. Urimod o din ton ti kasar. Isumot ti kunak. Nasayat mo ta, kinaawatan ta, Elvira. Arakupin ka man. I love you, Elvira. I love you too, Jaco. Amom ka di nga. Rinabi ingay imaginek nga agkagdag ito bibig mo. Ket ita, mapaspasama kan. Amom ka di nga, inoran oras nga imaginek nga arakupin ka iti nairot. Ket ita, arakupin kan iti nairot. Kinamom ka di nga na manong arabiin nga or-orayak nga dumting dahito nga panawen. Nga makapagpapasta iti ragsak. Nga agraip dagiti bagita. Maagkak ti na dumado mga paset ti bagin. Aging nga agtipunin nga agbaling nga may sa dagiti bagita, Elvira. Sabi ko mata sa anak nga agbabawi. Sa anak to agbabawi ti pangeding ko. Nga nagayatak yung kadye ko.
uri no nabayag ta nga di nagkit-kita. Sapay ko mata sa anak to nga agsangit iti denam. Saan to, Elvira? Ikarikin ka. Apasig ragsak to ti ipalakab ko king ka. Taramidik to ti amin. Tapno di kan to agbabawi. Sige. Si papalubos akon nga tagikwaem ti amin ko. Diego. Agyaman ak Elvira. Ket no agbunga man ti mapasamak kadata ita. Sisasagana ak ngamang takder. Sisasagana ak amang sungbat. Diego. Nabayagan da iti naudi. Napadas ko. Dansa nga pulo nga tawin nga nasurok, Elvira. Iso nga, pasensya ka no. Pasensya ka no, alis to ka naglipas. Okay lang. Maawatag. Sana bale. Uri tagpatpat nagtamot dito eh. Bumawi ak tulatan. Inton may kadwa nga rikos. Sige. Maragsakan kami nga maamuda ka, Diego, anak ko. Ay, Ward. Bag ata yung maamuna ka kada kamain. Ibagbagak pelak idi kini Elvira. Dimtegen ti panawen tapno makapag-amu tayo. Tatang, nanang, agyaman akmet, ti panang bisita yung kanyak. Ken, agyaman ta, insaganaan dag iti paboritok nga sidaan. Nasoro ka sa nga pulo atawin nga minin, nga jak nakaraman iti Karnet Kalding. Anya, ay nagbayag beten barak. Apa, awan ti Kalding ijay Manila. Ijay pagiyanam. Ken ijay pagtrabahuam nga restoran. Isang ka di nga kusinero ka. Ay, tatang, kusinero isuna. No kasta, nalaing kang agluto, Diego. Wen ananang, kusinero nga ron. Amok mat, nanang, tatang, jaka mo ano, magustuhan nyo ti lutok. Ngem deti luto yo, nakaimas launay. Kaldereta, deti tinunok yung swam. Ay, kauna, siyak tinagluto da itabaraw. Agyaman nagtatang tatinongpal mo ti kiddaw ko king ka nga iparchan tayo ken ilutuan tayo ti Karnet Kalding ni Diego. Ay, awan tiyan yaman na nakaw. Basta para iti maagbalin nga manugang me. Kahit kaano ba, ting palagkalay sayo. Tang, wen, kaano mo ti plano yung nga panagkasar. Ngamin kanayon nga ibaga kada kami ni Elvira. Nang, gawan, saan ka di nga kanayon mo ibaga nga ison di kayat mo nga agbalin nga katakunay na itibiyag. Kadi? Ninanang mat, ibukbuking nakmat. Ay, uray siya, kanayon na ibagbaga baraw. Agad, kaano karot baraw? Tang, pagtulagan min tupay. Kastaya. No kasta, awan pa'y ti plano yaw. Adamot nanang. Adanang. Angim saan pa'y nga sigurado no kaano. No itangatawan, waninton sumarunong atawan. Ay, kastaya. Ay, kasano ka raw, nagsubli ka di Manila, wano saanan pa raw. Saanan, tatang. Sapulaklat ni trabaho dito yan.
amok mo ti agtalon tatang, baka kasapulan yun, katulungan nyo iti talon. Kan amok ti agtaraken met ti dingwan, ta nasurok nga 10 atawan nga sa anak ka nagtaraken, amok pa'y laeng mat. Kwa, mabalin lat tabo ta baraw. Nasayat no kas tatang. Ang mabalinak pa'y nga agtrabaho, iti construction, wenno konforme dita nga mabalin nga pagtrabahuan. Nasayaat mo't tapan panunutem ti manggad wenno agtrabaho dito. Tapno saan kayo nga agin nadayo ken ni Elvira. Wena nang. Nang kinagpaiswan na. Kaya't mi kuman nga agden na or live in kami pay laeng. Anya? Anya? No mabalin ko makit dito yan nga agnaad ni Diego nanang tatang. Anya? Anya? Ang okay lang ba't no diyo kayat tatang nanang. Ngamin ka planok ba't lang ikalaysan to ni Elvira, nimsaan pa nga ita. Kaya't ko kumang makadin na isuna tapno no kanahin kami agkadkadwa. Please, nanang, tatang. Isunto man na pagtungpalan na. Kumakit. Nasaysaya at nagkalay sa akin nga muna. Kinagpaiswan na. Kaya't kumot deta nga mapasamak, tatang. Kat awan magayam ti mangigaw-gawid kada kayo. Kasat aramidin yaw agkalay sa akin nga umunan. No problema ti gastos baraw. Tang? Uri agkasar kay pelaeng iti mayor. Tapapan ko kasarita ti amamok agtabtrabaho di munisipyo. Ta ipagnami dati pa nagkalay sayo iti mayor. Talaga tang? Talaga tang? Kaya una. Kaya't mimudlaan ka nataltalgad tirek namin nga palubusan da kay ngagden na nung si kakasar kayon. Gusto ti ko na ni tatang yaw. Alakas suportaran da kayo. Saanin tang adamat urnong ko. Adamat siguro urnong ni Diego, di ba? Saan ka ni Diego? Dakamtot makaamon tatang. Ay saan anak ko? Siyak makamo na pigsaag iti munisipyo. Alakit ba anyo latan tatang yun panakarigalo mi kada kayon. Anak ko, anak me. Sige nga ron tatang, mayat mo. Sige nga ron tatang. Kasta. Ang mabaling ka di nga umyan dito ni Diego. Awang pengamin ti pagtarusan na dito eh. Ijang amin kagayan ti ayan ti pamilya na. Imiyanan nyo nga rin dirabe eh. Naktang, kung nakman no inyawid na kadyabalay da dirabe eh. Saan nang? Naban kami nag-hotel. Adiya? Aniya? No kasta nagkaida kayon. Winang. Ay, sige. Yan tangay nagkaida kay mo tayo. Ala, okay laang. Basta into no bigat. Kasi kaswek taon, ngay pag na dati naktukasaritan, dati amamok di munisipyo. Tayo ti mabiita panawan. Agkalay sa kayo. Ay, wendatang. Agyamanak, tapi nanubusan dak nga umyan dito eh. Agyamanak tatang, nanang. Ay, Barok. Tang. Naibaga kanyak ni Elvira ng arak ko. Nasaan ka kanungo inumiti arak? Sa anak ko nga nakaraman ti arak. Iti 10 nga taon tatang. Anya? No kasta, inikat mo ti panaginom ti arak. Kwa. Iparit na kami ni Jai. Anya? Iparit na ti uminom ti arak, iti nagkapuam. Untang,
makainom kami kumat ang no saan ka nga napigsan kada awan ti baker mo kada awang kwartam kat saan ka nga makainom iti arak. Ay, kwa. Ay, kit saan ka lang nga nang iliblibas mo tayo ni restaurant nga nagtrabaho. Madagat dapat siguro arak sa jay. Awan tatang. Makanlaeng. Danum ti mainom ijay. Anya. Anya ka dita ininumin nyo, tatang. Ay, kwa. Jane. Ay, Jane mo tin inumik ide. Nabayagan kat nga nakaraman ti Jane. Eh, nakasta. Uminom ka malaang. No, okay lang tatang. Ay, gabay ka na. Ang sa nga agungat ni Elvira. Di nakadikayat tatang. Ha? Di nakadikayat nga uminumak. Ay, diyan ka mo apisyak tibang damagang baraw. Di namat na ibagbaga kanyak tatang. Agim ko na nga awag karot bisyom. Saan ka kan nga uminom iti arak? Nagpeso mo tatang. Sa anak nga uminom ti arak, ta iparid na nga rod. Ang itakit awang mo ti mangiparit ti kunak. Anya. Ay, alaga, mabalil na tao mo ta. Uresag paminsan. Narigat mo awan alcohol ti bagay. Saan ka de? Kasla kanyak. Napialaga agas ti bambandog mo't tagbalmalam nga adak ti talon. Uwin tatang. Nay ala. Tubagay ka garaw. Ala, kuray tata na bati ti kilawin na kaldeng. Isot pulutan ta. Nag-imas ngagpaiso deti templayot kilawin nga kalding tatang. Talaga ka ding aduk kalding yo? Ay, adu sakbayan nyo tatang, tatulungan kayo ito nga mapanagi warwar kada agpaapon kada ay pagsaritaan tayo tumaminsan deta. Pagsaritaan ta pay laeng ti plan-plano yo iti anak ko. Kwa. Saan ka nga talaga agsubli di Manilan? Depende tatang. Anya nga depende. Depende dati behavior ko. Anya. Nakasalalay ngamin dati behavior ko nagsubli akpay wunahanen. Ay, di ka mawawatang barok. Kung amin tatang. Nakadepende ka dati probation officer ko. Under probation ak namin. Under probation nga. Akwa. Nakadepende no napintas ti record ko no sa anak nga makaaramid iti madi. Posible nga sa anak to agsubli di Manilan. Di ka maawatan baraw. May namindua ka pala nagtagay jak. Nabartik ka sabutan. Ha? Ay kwa. Naggapom ka di Manila. Di bilibid tatang. Bilibid. Ape ngamin nga pinainom yu tatang. Kat isungarod nga kayat ko isuna. Isungard nga na inlabakin ko na taawan ti bisyo na saan ngamin inom iti arak. Ay na data tinagbiddo tamanak ko. Anya? Kasta unay mo ti panagtagay na itayan iti ibagak nga umay makiinam. Sa ambod gayam nga pudno nga inikat na ti bisyo na. Anya nga saan tatang? Saan to pa nga min inom iti arak iti sa nga pulo nga tawen? Uwen ata iparit da ka no anak ko. Iparit da ka no isuna nga uminom iti arak ijay naggapuan na. Parit nga asin ako mat mangiparit tatang? Iparit da Iparit da iti gwardya ti pagbaludan. Anya? Ibagbagayo mat tatang. Ay na di mo abot naggapuan ti boyfriend mo? Naggapuan si Manila tatang. Nga nagtrabaho akas kusinero. Uwan, kusinero di pagbaludan. Isuwal lagay mga ibagbagam ide, ibidbidam kada kami, nga saan nga rumrumwar, ta saan nga talaga nga makarwar.
nga nasapa gririing na sapa ka mat maturog, taiso nga talaga ti pa nagtuturog ken pa nagririing dagiti balo dakas king kuana. Anya? Kitaem, sa anak nga napartag. Gaputa, halos binukbukutan na dahil may isang nga bilog. Anya? Kitaem nakaturogan, nagalisto. Siya agad bitin pa'y tabilog kanya. Ang imisuda, 3/4 tinainom na ngam natublakan. Gaputa nabayagan nga di iminom. Ang... Tang! Ibagayo nga mga rabraba kailaan. Saan anak ko, impudno na mismo kanya. Apay di mo amo nga pagbaludan dinagapon na. Saan tang? Di mo ka dinamag no sa dinno pagtrabahuan na. No sa dinno ti pagiyanan na. No sa dinno nga nagnaed iti Manila. Saan ko nga dinamagad na tatang? Tawa mo't panggap ko nga dumanon ijay. Basta ti amok agad agtabtrabaho kan siguro agkaskasera. Ay saan anak ko? Nakabalod tinubyom iti lasod ti 10 atawad. Ket under probation pelagayam. Adda posibilidad nang agsuble. Nakadepende ka no kada ti probation officer na. Anya? Anya ka no ti kaso na tatang? Ay, diya ka mo dang mahagim to. Ay, pwera rapist Ay, na Diyos ko. Ilaad na nga na tumtumpo nga mo, Elvira. Tang. Oh. Umayak man makisilid ka na kayo. Anya? Anya, kit mo sawal? Kit ada agur-uray dati nubyo medya hisilad mo. Tang, baka mat serial killer da itang. Baka mat no rapist nagpaiso. Umayak magiturog iti sila yung kininanang. Ay, nakailit lang aro ti katremi na nakaw. Ibasol mo da ita Di mo mo't inam mo nga umuna no sa dinno naggapuan tanubyaw. Tang, pagawiti mo. Pagawiti mo. Ay, saan na mabali na anak ko? Kasaritam to nga nasayaan. Saan ka nakaturog agpat nagkasinyong gapo iti butbuteng ko? Agasem? Kaidak? Timay sa nga ex-convict? Aggapo iti pagbaludan gayam? Gapo ta nakaaramid iti may sa nga krimen? Ngimanya nga krimen? Diyak pengamin na saludsod ken kwa nakasinyong bayat nga isursurat ko dati pakasaritaak. 2 aldawen nga agnanaed ni Diego diti balay mi kasinyong. Ketaklunek nga namin pinsan nga nagbaliw ti riknak. Kasla kayat kun nga ibabawi dati ianugot ko ti panagkalay sami. Ni tatang. Tang, kasano nga rodin kat na ibagam nga ingkay pag na dati ingka kasarita dati amom di munisipyo. Aginruruarak latan anak ko. Kunwari latan, sinsinan latan nga rumwarak nga pangkuasikaswan. Ngayon inakla di talon, tanong subliak. Anyat ibagayo nga ron. Ibagak tulatan nga busy ni Mayor. Gaputa dandanin ti eleksyon. Han na masangot ti mangkasar kunak tulatan. Ni tatang, matabi namin, anda kayo mo kami. Napang kayo nag-opresar nga da kayo ti makaam nga mangikasar kada kami, tatanam na main na. Apay di mo ka di kayatan. Diyak karod amon tatang. Sa amo ka din nga ipatpatag. Aman mo't, siyempre agad alanganak mo ito na ta, siyempre, Jack, pa amo no, anyat krimen nga inaramid na. Kadamagim ngamin ha. Baka ti amo na ngamin, amom nga pagbaludan ti ayan na. Baka mo't na ibaganakin ka, di mo lang malagit. Saan mo tatang? Saan ko lang kami nga nadamag idin? Ti amo ka katagtab-trabaho laang ijay. Jack, mata mo nga na ibalod. Ay, kasayaatan na kasaritam. Ngamin anak ko, panagkunagkat na saya at mo't isuna. Awan mo ti ararami, bayat ti 2 aldaw nga, kaadanak awan mo ti impakpakita na madi. Nagagat mo nga tumultulong kanyak. Ang aminag, medyo adaywak no kwa.
Kita nyo, pati da kayo. Adaywan nyo, mo yung nga kriminalisuna. Sakto lang rudan nga babae. Chika anak ko. Adamot ti gundaway ti kada taong agbalbaliw. Amangan mo't no, nasayaat nga tao isuna. Baka nakaaramid laeng tibidot iti napalabas nga nagbabawyanan. Iso siguro nga nasapa nga nakaruwar iti pagbalutan. Ta impakpakita na mo't ti kinasayaat na sadyay. Nga tatang, kasano nga ron na makaaramid tuman ti krimenan? Ay nga nakabutbutan. Kasano nga kasarita isuna? Nga saan nga ma-offend isuna tatang? Bakakit no, tatang, tulungan da ko na. Jak abaw ti arabitik anak ko. Siyak tupay ka mabutang. Sikan ati mang damag. Kaayan-ayat mo, mate. Bueno, saan kat agsurat ka jay problem of the day nga programa ni kasin mo ngayong yaw. Ayun gaya man niya. Alaman nga ron tatang. Tawagak man ni kasin yung. Ta-istoryaik man deti padas ko. Tabareng matulungan dagdag iti viewers. Noan niya ti aramid. Kadeti nga sitwasyon ko. Tatang, maturok aktor rabi di kwartuyo. Mga asiyo, jak makaturturog ti rabi apay. Ang mga nurapan nak. Ay, niya. Ay, nobyo mate. Api nga rape. Ay, unay kamutin na nakaw. Nagsurat ak nga rod kasin yung tap nagkidawak ti pamalakad yo. Love ko mat ni Diego. Isu na laeng ta nagbaliw. Dito nga panagayat ko kengkwan na kalpasan nga maduktalak. No sa dinno tinaggapuan na di Manila. Isugayam nga saan nga agbisbisyo ta iparit da. Ken awan ti pagbisyo na. Ket ita, mano nga rabiin nga kasangsango na ni tatang nga uminom iti arak. Mano nga rabiin nga mabartek. Isu nga daydi imuna ken kakaiso na nga daras nga panagkaidami nga da napasamak mi ket saan pa nga napasarunwan. Takanayon mat nga mabartek, masyurtek, makaturog nga dagos. Angim aklunek kasin yung agnernerbyosak ure no nobyok isuna ken addan napasamak mi kasla mailangan ti bagi ken riknak nga makinaig man ken kuhanan. Kasano no rapist gayam. Uno saan gad kasano no nakapatay gayam itipada na nga tao iso nga naibalod. Wenno nagtakaw nga ta. Kasanok nga damagen ken kuana no anyat nakabaludan na. Nga saan nga maluksaw wenno masair ti riknana kasin yung. Dagiti parikot ko kasin nga kayat ko nga pabalakadang kada kayo. Ket sabi ko magad nakaibatit adal ken nakaited liwliwad dati nga pakasaritaak. Ket yun akong tagyaman kadagiti makaited balaka. Dagyaman akwet ken kakasin ti anos ken laing mo nang tedbiag dati nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Tuy madanagan unay nga pagayam mo, Elvira.